Dobro večer, moji prijatelji, moji drugari, druge koji sekunda ste bili sa mene i ja sa vas. Imo teški, imo dobri vremenja. Koga beše poplava ta 2005. godina, ja sam tuka. Potom beše avgust 2005. Pak bem sa vas. Pravim me nešto korito, pravim me, organiziram me, međutim poplava kada ne stajde i pred 10 dana. Ponovo sa Baneto Jazber tuka, 300 luge posle Rojbeja smesteni i ušte imame 150 luge koji se van svojite domovi. Dragi moji prijatelji, ja ne segam da ga delam po etnička pripadnost lujeto, po religija, po bojana kožeta, ja spoštovam samo luge i neluge. Ja su prijateljno narobite. Ja sega nemam običaj da zborovam za drugi političari. Vidite, ako mi kažem jedna rabota. Anti Vladimir, lider od narobite, izlaze u parlamentu i kaže strujata nije skapa, robite treba da bagja struja, nije potegnama inicijativa da struja da se vrati na cena koja je pristojna za site građani. Prv glasaše protiv ukinuvanja na ta postavka, odnosno inicijativa Darhaman beše suspendirana. Toliko se on križi za svojite braća, rodini i prijatelji. Moj Andi, ovdje ga ima po pravilu 360 luge. Da li dojde da doneseš jedno kilo prašak ili 1 kilo ili 10 sapulji? Nije ovdje ga postavljeno se borime da ih obezbeduje toliko uslovi. Na 68 poplavili se mjesta, 350 luge koji nema čovna glava, svi te unije koji zaslužuva solidarnost i pomoć. Se opidovne da vi ublažime Bolgata, napravime prosjeki i se nadevam nekakve nadoknadivi financijskih sredstva za da može da popravite koliko što ima do toga. Međutim, prirodata i uslovite u koji živijete sedi milosrdni. Zato ja se obidovam na jedan period da napravim humani uslovi za život da site Romi, veliki robite, se jednaki lugi koji žive ovdje postoji ima jednaki prava. To vam dokažam. Što izgleda da infrastruktura v Pavši i deloma se rek veliki ušte ne je regulirana regata od urbanističkih pričini, ne od toga psijatelja što saka veliki treba mnogo kući da rušime u ovoj delna maketelja, ja da vidim. I to saka da vi kažem, ako nekada da robite, predveduvaše domuvanje, predveduvaše edukacija i predveduvaše vrabotovanje. Pa koji to sega u ovije 20 godini napravio poveće od Zoran Damjanovski, Sovjetota opštinaka, Peterin Gospodovski, Martin Kosovski, Socijaldemokratski sojuš, Peko koji nam vodi regionom, svi te unije SNS-ovci koji donesu na spisak od 65 luge koji za godini dobije rješenje od čistoće godine. To je prijateljno robite. To ih i saka robite dok ih jedan vrabotelji, ekonomski nezavisni, dostojanstveni i čestni ljudi na ova zemlja pred se na ovoj grad. Zoran Damjanovski vaši odlučio. Sve koga želim su vas. Kažem, nikoga mi je bilo teško, nikoga mi je bilo... Koga bile proslavi, koga ste stavili Vasinica, Jurije na koje ste stavili. Festivalite, da ruči Čekinica, folk festivalite, Roma Truba, sve ovoga što Monteležova i Denota robite 7. april. Sakad da kažem, ja su prijatelj na robite i će ostane veće prijatelj. Da li su na funkcija, da li ne su na funkcija. To je najma považno. I kako doktor, sve koja žena koja je bila kaj mene imala tretman na najvisokom nivou kako ravnoprave građani i česti građani na komadu. Ja sadam da mu kažem nekog urama. Znam da mi pretak dovaljati mi ukidat socijalna pomoć.
socijalna pomoć. Socijalna pomoć je zagarantirana sa zakon po normi propišani i standardi koji postoje po toj zakonu. Ne može to ni da dela i da zima, to ne je njima tatkovina, majkovina, dedovina. Ja sve garantiram, nemoj da se plašite, ne plašat, ne strašat, što ne prava samo da me dobliže do njih i da me otvorila kako nepotrebni. Gledajte što se slučuva sa site njini koalicijski partije. Samo u jednom sedmestvu romska zajednica po Makedoniji žive. To je komisarni od Kralna Romite, Anti Bajran, su njegovi talibanci koji zima i pravi sve što saka, samo da je drži VMRO do svojeta zajednica kako etnička, polietnička grupa na partiji koji vlade od Makedonija. To ne je prav predstavnik na Romite. Zoran Damjanovski, i ako etnički ne pripadne na vas, duhovno, duševno, čovečki je prijatelj na Romite, prijatelj i drugar, i brat, i vujko, sve ono što zaslužujete kako narod, kako ljude, prije sve kako ljude. Verujte, ne ostaram sa vas vo sekle vreme, bez razlika na sebe ovdje teškim vremenja. Ja sve povikuvam, vo nedela na 24. izlezete, dajte glas za Sovjetička lista, vaši od komšija Maksim Dimitrijevski, 42, naši od Samet Salijevski, koji će vide jedan god sovjetnik i će go drži, će gi zaštitova interesite na Romite, od Sedreć, Balčije, Lozija, od Pedinje i od site Romi koji ima potreba da bide zaštitili od lokalna samouprava. Glasajte, gradonačelnik,